Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Аравандын Гүлбар айылындабыз. Кайрадан Бурхан Карекеден достор аттын бир чоңу чыгат. Алдыңыздардагы таңга көктөн бир маалыматын беребиз. Эгерде ат жакса келесиздер дагы достор содулашасыздар. Бурхан ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Сизби? Аттын бир аты келип бир дагы, Кудай кааласа аттын. Өтө чырайлуу ат келип калды. Сындуу ат келиптир. Сын десең сын, бой десең бой, Кудай кааласа. Машалла, машалла. Кайсыл жактан келди, бир ат тууралуу маалымат бериңчи гана. Бул Россиядан келди. Россиядан келген эми, а? Россиядан келген. Кароодасы боюнча мага Европа менен неменин аргыны деп келди. Орловский экен, а? Орловдун Европа менен Орловдун аргыны деп келди. Узундугуну карасайдыл да жана. Узундугу дагы жакшы. Мойнунун узундугуну, өзүнүн аркасына дагы 1.90 ата турган ат. Ата турган ат. Узундугу суага экен. Жоондугу дагы өтө жоон. Бунун жашы канча эми, канчасы? Бунун жашы ушу почти жазга 5. Жазга 5. Жаңасы экен да азыр, а? 4-төн 1 сайган бул. 4-төн 1 сайды, а? Бул сайдылар мындай Россиядан келип, бизге келип үйрөтүлүп, минилип үйрөтүлүп атат. Бул мындай айтканда улак көрөлөк бул. Көрөлөк, а? Улак Улакка үйрөтүш керек муну. Үйрөтүш керек. Улакка үйрөтүш керек. Бирок ат өтө чоң нерсе. Тишинин немесин көрсөтүп койлар. Багуу дагы жакшы болуп келиптир, а? Багуу бул кыйладан бери минилбей туруп калды. Мендечи. Мага келгенден бери кыйладан бери минилбей туруп калды. Ошого семирип кетти, жеш күчтүү экен да. Демесин ачып коелу. Тишине. Көрсөтүп коелу мынакей. Мына. Üstüne mi sayıptır, ha? Üstüne mi sayı? Boyuna bir jol ölçüp koymuş. Boyunu ölçüp koydu, ha? Şu turuşta gittik. Sizin de realini görüntüken жерiniz жақсы қарake. Alış жақындан көргөндөр неме да? Так. Мынага. Biri 70'ten öydü. Biri 70 kalı öğretmen. Aha, 1.70 ken o. Biri 70 var. 1.70 var eken. O at joğu, sana buna baylaganımız canına gelsen bunday sürü başkaça eken negiz, ha? Ova. Anan bunu boylu at eken da. Kaypaklardı baylaganımın sebebi krasataga bayladım. Aha. Anan o açıp korsetoz aldır neme olsa. Açıp durup alış yakınlarga bir sıra korset koyarız. Mine özü joğuşa okşaydı, ha? Mine özü öte joğuş. Ceviçi sırtında görünüp durat hem? Ceviçi canı var, öte kuştu. Sırtında görünüp durat. Kanalarda çeç neme kıverdim. Putlarını çeç verdin paypağın bir. Görüp koyalım dedi. Çeç. Bunu kaymanatı kanday hem? Bunu kaymanatı koysanız gerek söz türde. Gimalay degen bir at barlığı. Ha. Bakalasa okşalı Gimalay'da koyalım. Gimalay'da olsun de va? Gördün mü karmatkandan da yok hiç neme kılmaydı. Ava buna. Ana putların jakından tartıp koy. Yakların da ayıp çok mu? Ya var sen var. Жақсы. Gimalay canlar. Үйргө да коюш керек экен да эми, а? Бастырың аны кандай га? Үйргө да коюш. Мынандай да сайла. Буну Кудай кааласа улакка үйрөтүп алсачы булар кымбат ат болуп кетет. Аттын өз наркы бойт го. Ооба. Өтө кымбат ат болуп кетет. Кудай кааласа бул эми бери кайтарып кой. Rusiyada немелер минилбей деген да аттар. Ооба. Минилбей эле булар. Баасын айттың эми канчага коесем? Bunun bağısını $7,500 koyuyoruz jakını. $7,500. Ova. Kemi var, ha? Alıp bulaka үйрөтүп алган болsa ayttım go bul attardын senelari вообще башкача сene болот. Өзгөрүп кетет тең, а? Жакшы караке, содаңызды берсин анда. Бир жакшы ат алган адам келсин, содалашыңыздар, аттарды баалашыңыздар. Кече дагы бир эртең менен дагы бир жакшы бир ат чыгарганбыз, парламент деген. Екі атты көргенше келе бересіздер. Қараға содаңыз берсін анда. Рахмат. Көрішіңе чейін достар, аман тұрыңыздар.